Vininho Chenga, Vininho! Kari keza zemera. Amaze kurya bitatu, attention reka turebe Imana Yves. Nambara Pascal Chirimana Emmanuel Kabange. Nambara Pascal kwa Musa Yves. Kwa Kitoko Likao Faustin. Yaba tupase. Nambara Pascal Ishimwe Fisto. Chenga umuntu arizenguruka. Nambara Pascal yaba tupase. Kitoko Likao. Tumeka Pascal Forenganye arazamuka. Forenganye muri batatu. Abura umukinnyi winjira. Forenganye Shiburamo. Kana gutereka imbere zawe. Kana katojana Chenga cyane muri tamubano tekinise Kalife Dantura Messier. Attention, ishoti. Joachim Vininho kubitakana kwa mukaguru umupira wawutwaye direct. Nuko akana kabuze imbaraga kabakaho. Wamubonye ariko kari kazi ahora para rufuka bibiraho aracyara Chenga nibyo fitigoya arafica ishoti Kirishu Rushema arazamutse Rushema arakishakira asiste Rushema Gitoga cyari cyagiyemo bagikuramo ku murongo. Bango ubwenge bw'umupira buranga.
kinyuramo kirajyamo. Vininyu ndakwemera n'umucego mwana. Vininyu. Joaquim Vininyu kubitakaruka mu kaguru umupira wawutwaye nuko akana kabuze imbaraga kabakaho. Wamubonye ariko kari kaza bira ni bikakoze Kitokorikao arindwaye Mabure Charutsiro none reka ibyo si iby'abana. Reka turabigidora Vininyu baramucenga mu bantu cenga barumwaka Kirisha Rushema arazamutse Rushema aragishakira asiste Rushema Tange poko akabange. Chimimana Emmanuel Kabange arambura pasi kwa Bayimana Yves Foranganye yaraririye ariko Fisto ugarura Itoga cyari cyagiye mbaba gikurama ku murongo muri 2026 ibintu ni bibiri. Nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure ibikoresho by'ubwubatsi bitaramba kandi ukwizera Hardware Limited ihari ku bwawe. Atugufitiye imashini za original zirimo izakoshini zikoreshwa mu kuhira imyaka no gukura amazi mu gishanga yajyana imusozi. Atugufite vibreze zikoreshwa mu kumena beto no kuyivanga, poncezo no yazikata ibyuma, inkuta na beto ndetse na foreze zitobora ibintu bitandukanye. Muri ukwizera Hardware Limited kandi urasanga imashini zikoreshwa mu gusudira, imashini zikata ibyatsi, imashini zifatwa mu ntoki zivanga amarange n'ibindi birimo amafomo akoreshwa mu gufunga imyenge. Nkaho bidahagije tugufite amarange akoze, kore zifatanye ibintu bitandukanye birimo imbaho ndetse n'imyambaro y'abafundi n'ibindi. Adukora mu Gakiro ka Gisozi winjire muri Copacom ku muryango wa AR034. Waduhamagara kuri 0788191950. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788370023 maze Spiro yawe uyibikeho. Anibikiri impaka ko ahantu heza ho gusohokera mu mujyi wa Kigali ari muri Esperanza. Muri Esperanza usanga ibyo kunywa haba ari ibisembuye n'ibidasembuye, ibyo kurya by'ubwoko bwose, amacumbi, massage n'ibindi bitandukanye. Wazana n'inshuti zawe cyangwa umuryango wawe ubundi bagataha bakwirahira kuko dufite ahantu hagari yisanzuye abantu baganirira ariko banasangira. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru tubafite screens zibafasha kwirebera shampiyona zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi no muri Afurika. Esperanza iri Kicukiro mu Kagarama.
ariko ushaka kugira ikindi ubaza waduhamagara kuri 0788 ikirenze ibindi byose ariko twaguye n'imipaka dore ko nabari mu karere ka Rubavu nabo twabatekerejeho tukabafungurisha mitwise Bistro Classique ni mu mujyi wa Rubavu imbere ya Zigama CSS. Ushaka kugira ikindi ubazaho waduhamagara kuri 0788 768 cyangwa 0788 851 711.